¿Cuál descubrimiento de América? Hay que decir las cosas por su nombre. Invasión. Hilata Culiacanaka. Hiwas Castillati Chirinakasahani Amuyasipkit Ampi. Yate Cañutanacansa, Wawanakasaroja, Europe Hakanagas Aka Orak Hekat Kaspa, Kamiyati Jab. Pankanakan Sukam, Kel Katarakio, Uk Ulayabhe. Ukatuanakasaha, Hanwal Amuit Atay Hakasipheja. Aka Orakenha. Hanir Europa hakanaka purinipkano kaha hakehuthanay ukama hakahora hekatreya hiwasan achachil awichanakasaw akahora hekatapje ukamarusa akapankanakan yatiawinakan uka yatichawinakansa hiwasa hanis hakex hanis akahora hekatkasnan ukamakpi arsupje Europa hakanakaw akahora hekatej Colonau aka ora hekateh Cristobal Colonau sasaki yatichap amuitas hanyan hilata kulyakanak aka sarna kawisaha maih amuyatanya paw ukaha kanakaha new aka ora hekatir hutap kite hanukaha amampiu mantanip munanya pokairi achachilawicha nakasar nyang khachiri yanak qori qol epsusiru karoy purini pheja ukamasti hiwasaj auktai kama waina tawa kama amuyun hamaha wawana kasaro sum yaticha sinyap mainya sawa ukamarak hiwasas uka aruna kama ikteña sawa kuna Europan kiri hakanaka ak heqat sanya hatu kusinyapau amampiu mantanip hakar nyang khachir sa arsunya sa sutipampi artanya sa hilat kulyakanak akapan kanakha atipirinaka kitinakati munanyaninaka uka ora kanak apna kanina kupanaka pi kamunanya para kelak subhe uka tiwasana karusa han amuyunir ham yatichap gesto hichak amuyun ektanay ukat maihpi hiwasaha ars hanyasasa kelak hanyasas ukama kitisaka ora kekateh achachil awichanakas hani kolona hekat kiti akan hakak uthan warangka kun sarna kawinakan yana klurata yapucha sirina kolgecha sirinaka kunay mani yupay chawinakan haknaka akan kamas han hilat kulyak kamisera ku kamas hak utkhepanja nayaw hekat sasin yaticha sipkan arsu sipkan larkanya tanich hicha kanina siyaka Kara mo yun hakan na kahoy istanchita humak pantas iskta kon humak chima tata humanakasapkham hamesipkham nairakat ulya pham nairakata kam hanir arskasa